Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza dukurikiranye 5/5. Ngiye kubagezaho aya makuru ni kiki nk'ibisanzwe nshishikariza mu njyana bwa mbere kuba like share na subscribe kugira ngo tubashe kubana 5/5 none amakuru agiye kugira mu ba mbere tubashe no kwagura uyu muyoboro wa YouTube channel. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga kuri filime yakunzwe n'abatari bakeya haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange izwi ku izina rya Squid Game. Kandi nk'uko bigaragara Squid Game season ya kabiri yasohotse ku itariki 26 Ukuboza 2024 kuri Netflix. Ubwo birumvikana n'uriya mwaka tuvuyemo. Iyi season kandi ikomeza ku nkuru ya Seng Ji-won nyuma y'imyaka 3 atsindiye amafaranga mu mukino wa mbere ariko agahitamo kugaruka mu mukino afite intego nshya. Kandi harimo abakinnyi b'abagenzi be bayisubiyemo harimo Lee Jong-jae ubwo ku izina rya Seng Ji-won, hakazamo Lee Myung uzwi ku izina rya Frontman, harimo kandi n'abakinnyi bashya barimo nka Kang Ho na Park Song. Kandi nk'uko byagiye bigaragara season ya kabiri yakiriwe neza n'abakunzi benshi ariko hari n'abatanze ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ku rubuga rwa Rotten Tomatoes yahawe amanota 86 n'abasesenguzi ariko abafana batanze amanota 62%. Ubwo birumvikana ugereranyije ni 95% ni abasesenguzi na 84 ni abafana kuri season ya kabiri nk'uko byagiye bigaragazwa n'ibinyamakuru byandika nka New York Post yo mu gihugu cya Amerika. Kandi hari n'amakuru avuga ko iyi season ya gatatu ariyo ya nyuma izasohoka muri uyu mwaka turimo 2025 kandi ikaba yarafashwe amashusho hamwe na season ya kabiri nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika cya Wikipedia. Kandi nubwo hari ibitekerezo bigiye bitandukanye byatanzwe kuri iyi season ya kabiri ya Squid Game yakomeje gukurura abantu benshi, aho igice cya mbere cy'iyi filime cyabaye icya mbere kurebwa cyane kuri Netflix mu mwaka wa 2024, kikaba cyararebwe n'abarenga miliyoni 22 muri Amerika. Kandi yarebwe ku cyumweru cya mbere cy'iyi filime igihe yasohokaga n'abarenga izo miliyoni 22. Ayo niyo makuru twabafitiye ku byagiye biranga iyi filime yagiye ikundwa n'abatari bakeya ku isi yose ndetse no mu Rwanda muri rusange. Mwabanaga muri aya makuru ni kiki nk'ibisanzwe, mukomeze mugirire byiza. Ciao kandi Imana ikomeze ibarinde, mbifuriza n'umwaka mushya muhire uzabane uw'amata n'ubuki. Ciao, see you next time.